ngasi phong ki batuan tuan ma se phong sing digi masum thok ki ba thodo wathok sing digi maru oi i pauksin khongacharaga manipur top channel gi meke digi mayam da share tawzagi ahan bada mu gi exam yai thok pa leite manipur university mu gi makhada leiba college sing da undergraduate class ki ahan ba ahum suba madi manga suba semester gi parikya april taraga mapan gi hawgani haina march kun ga mangar university asigi controller of examination Dr. N Nimai na thokiba notification adu kanagumba kharana semdok sadolaga April taraga tereta notice asi social media ra thadorakpa thengnare semjin sajinma notification adu da April taraga mapandigi hawgadaba parikya asi matam kaktana yaithokle haina palli masi asaba notification ni parikya yaithokpa leite hana thokiba notice adugi matung ine April taraga mapandigi parikya adumak hawgani notification semdok sadok pada sina basingi matakta cyber crime gi matung ina matik sabe action lawgani haina su controller professor Nimai na phungdorakli makasa tharakpoina khanganjaba haukibe april gi tang taraga taruk irai numit asida moriye degi kilometer taraga mari rom satlaga leiba TH Technopal village manakta leiba aigi ingkhol gi pamda mai thabada single barrel nongmai ama maina sakpari yaukre hairiba single barrel adugi number 323809 ni license number 110 ADM Morini Khanganjariba L Zamahun Khongsai son of late Thangjam J Songpijang Beres More Technopal district ni Makasa tharakpoina Manipur gi wam rathok thodo wathok maruiba paukhra namo Trinamool Congress ki MLA COVID na sikhre hauji assembly Mikhal pangthok liba West Bengal ruling Trinamool Congress ki MLA Abdul Rahman COVID-19 maram oiduna Kolkata gi hospital amada laikidre health department gi official amana phongdokre Murarai constituency gi mihut siliba Rahman haujik pangthok liba Mikhal sida Trinamool Congress na sit asimaktadagi makhoi gi merep oina amuk hana thagathibani adubo ma COVID-19 positive oibadagi ruling party asina makpu Dr. Mosarab Hussaina mahut sindokhibani official sing haiki maki phibam soksilakpadagi Rahman Kolkata gi private hospital amada admit tawraba matung ngarang laikidabani panbaya bade punna member saniga maudraga mari leba West Bengal Assembly gi Mikhal lakliba April 18 fawa punna tangkak nipalak thoknaba pangthokadabani hauzik phawada manga supa tangkak phawbagi oina bot thadanaba laukibaga loinana tangkak ahumlak bot thadanakadaba wali Amaramda hauzik phawbada Mikhal asi thengnariba mirep ani COVID-19 maram oiduna sikre laikhidraba mirep ani mak Musridawan district tagini COVID-19 positive oibadagi tuan ba party singi atopa mirep manga amasu hauzik layengli haina pawsina makhatana phungdorakli breaking news ni ma'am Delhi government na complete lockdown lokthokre ma'am hadi Delhi da nomu gi sum COVID-19 nabagi sangji hengalakpadagi complete curfew lokthokibane duga makhoi gi si ngasi nungdang dagi pung 10 dagi horakanda mathangi ningthoka ba haibadi hafta ama complete curfew thamnai nasu lokthokre haina yam thajani oiba mafam dagi phangba pawman nasu phungdorakli nupi constable amana masa khangdaba nupi gi haksang pholoikre UP gi Madurada nupi constable amana masak khangdabi naha oiribi nupi amagi haksang poloikre haksang adu April taraga mathoida kenel amada taramba thengnakibani Kosi Kalan police station posting taba masagi sai kunga manga surabi Salini Barman phungdorakpada nupi adugi pum tharaglaba haksang adu masak khangdokpa ngamdana adum laikhi mamai thangda mahakna nupi adubu ikai khumnabagi masak stienaba farewell ama pinaba lepki poloi phamda Prit aduna mangonda masak khangdabi nupi adubu puloi bigi mai suhandanaba honakhi toigumungsu mahakna thawung adura yetki amasu mahaki apambadu sathakhi Kulanda sarda pokhibi Salini nai siraba miyoi khudima ikai khumnaba utpada matik sai mahak hana COVID-19 gi infection laikre aduna crisis ki matamasida mahak laikidaba miyoi gi aroiba mathau mangam pangthokhibada akiba leite Economics ta postgraduate loiraba nupi asina hai nupi amana aroiba mathau mangam pangthokpa yaroi natragana makoi puloi phamda satpa yaroi haba khunai gi mamangai gi wakhalon asi hongdokpa mathau tai ai hakna lairi kya pare tasingbadi nupi na puloi phamda satnadribasi kibadagini haina constable Burma na phungdokhi Laumi amagi masa nupi oiriba Burma kumja English singa taraga tarukta police ta sangki mahak training loirba matung English singa taraga teret ki September thada
कोमी कलंदा पोस्टिंग तौखी हैनसु पाउसना मखाताना फोंदोरखली अमरोमदा अतोप पावमना मिंगोंदा मराल सीब यानब मसागी युम मई थाजखरे अंगक थौदो अमद उत्तर प्रदेश नुपा मन विलेज प्रधान की कैंडिडेट अमद मराल थंजिनब यानब मसागी युम मई थाजखरे अमसुम स्टेट असिगी सीतापुर डिस्ट्रिक्ट एसहोल अमसुम आर्सनगा मरी लैनना एफआईआर अमा फाइल तौखी अदुमैनमा पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चथबद विक्टिम अदुना एक्विस ओय अमसुम क्रिमिनल ओयबा मवोंग किहनबा लाना पाव पीबगी चार्जसिंग महाकी मयोक्ता एफआईआर अमा पानकी हैबसी खंगलखी मदु पब्लिक सर्वेंट अमबु महाकी लोन याबा पावर सिजनदुना अतोपा मियोय अमदा सोगोननबगी पांडमगा लोइनना सथरमबनी हैबसु पुलिस ना खंगमंगखी पुलिस की मतुंग इना कामलेस कौबा एक्विस अदुना इराय नुमित पुलिस तक फोंदोरखिबदा विलेज प्रधान की कैंडिडेट ब्रस मोहन अमसु महाकी एडसिंगना महाकी मयुमदा लाक्तुना माकु फुखी तुंगदा महाकी मनाव बिमलेसना यूपी 112 कॉल तौखी अमसु मोहन की कंबुसिंग महाकी युम मई थरमले हाइना पाव पिखी सर्कल ऑफिसर बिस्वान अमसु हैस ओ सात्रन मफम अदुदा टीम अमगा लोइनना संगसिनखी सात्रन की एस हैस ओ पुष्प्रस कुशवाहाना हाय अखोयना मफमदुदा यौबा मतमना युम अमा मई सकलमखी अमसु मदुबु मुथतपदा अखोयसु यावखी मफम अदुदगी खुंजासिंगी स्टेटमेंट सिंगसु रिकॉर्ड तौखी सैरक्सिदा कामलेस की लोइनबी मया देवी लाक्लगा हाइकी मदुदी राजामोहन अमसु महाकी खोंगलोइसिंग लाक्लगा महाकी मपुरोइबा फुबा मसुम मखोयगी मयुम मकई मई थाखिबा मतमदा महाक लबुकता लेखी पुलिसना कामलेस की मसादा मेडिकल एग्जामिनेशन चथबदा माकी मसादा असो अपन थेंगनखिदे राजामोहन वहांग पोंग चथबदा मंगोंदा सीरिबा मराल सिंगा तायोननबा वाफम सिंग फोंदोरखी मदुदगी खुंजासिंग कौरगा चपचाबा थौदोक परिंग खंगनबा मखोयगी मसिन हंखी अमसुम उहौबसिंग तमहनखी एमएसओ अदुना हाय थौदो अदु थोखिबा मतमदा ब्रजमोहन अमसु महाकी खोंगलोइसिंग बोर्ड खोमलगा लेखी हैबिसि अखोयना खंगमंगमखी ब्रजमोहनगा कामलेसका माय उनसिनदुना मरई फावबो येनखी मदुगी मतुंगदा ब्रजमोहन मखाताना कैंपेन तौखी कामलेसना मयुमदा हलकलगा माकी युमई थाखी हैनसु पाउसना मखातारी लोइसिलकपोइना तो पातेन मपावा मना नेशनल हेल्थ इमरजेंसी लौथो कपिल सिबल इंडिया कोविड-19 वायरस खंगेन हेंगलदिंग सैरक्सिदा कांग्रेस की सीनियर लीडर कपिल सिबल नुमाइजिंग नुमिता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द नेशनल हेल्थ इमरजेंसी लौथोनबा ताक्सिनख्रे हानगी यूनियन मिनिस्टर सिना इलेक्शन कमीशन द लेबा सिदा कोविड-19 केसिंग खंगवांग वांखलगलिबसि येंगदुना मिखल की रैली सिंग थिंगनबसु ताक्सिनखि कोविड-19 इन्फेक्शन सिंग नाबा फरकपदगी हेना थुई मरम अदुना प्राइम मिनिस्टर नेशनल इमरजेंसी लौथोकपियो अमसुम इलेक्शन कमीशन मिखल की रैली पांगथोकपदा मतम खरा अथिंग थंबियो हाइना सिवलना ट्विटर पोस्ट अमदा हाइखि रिकॉर्ड ओइबा मोंगना नोंगमदा कोविड-19 वायरस इन्फेक्शन लाख अनिगलिसिंग हुमफुगा मथुगे संगा डिटेक्ट तौदुना इंडिया की अपुनबा कोविड-19 की केस मसिंग करोड़ अमगा लाख निफुगा तरेका लिसिंग मार्फुगा निपान सामगा मपन यौखि एक्टिव केस मसिंग लाख तरागा निपान हेले हाइबिसि थांगजा नुमिता यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की डेटा ना उठखि हौखिबा नुमित मरिनिदा लेबा असिदा नुमित खुदिंगी थांगना केस लाख अनि हेन रिकॉर्ड तौखि हैनसु पाउसना मखाताना फोंदोरगे दुम्या हुजिकुनदी मतंग असाय लुसिनजरगे अदुगा अनौबु इपाउ लेरगदी म्याम सुंसोय सोयदन अपडेट पिजरके हैना मणिपुर टॉप चैनल की मेकेडी की म्याम रिक्वेस्ट तौजरी एंड थैंक यू।